Dober večer z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Poslednjo tekmo petega kroga 32. sezone bodo na praznik Marijinega vnebovzetja igrali nogometaši Olimpije in Gorice. Nukić z napako, tu je Ankra, Donadofo mu je nemudoma odvzel žogo in zdaj ima na levi strani spet Almedin Zilkić precej prostora. Zilkić v sredino, strelja Zilkić, obramba Likarja in kot bo za Olimpijo. Tudi Leban je sam bil presenečen. Kakšna napaka zdaj Sualeja. Žan Leban poskuša, Vekić se je ponudil, Vekić do strela in obramba Vidovška. Hiter prehod zdaj domačih v napad, poglejmo Zilkića, v igri 1-1 je dober, v sredini je našel Kvesića, dvojna podaja, Zilkić je tam priložnost, da samo kot na koncu za zeleno-bele v Vorsobi. Odšel bo pogledat posnetek Mihael Antić. Za Goričane ni dober znak. Vemo, kakšna bo odločitev. 11 metrovka. 11 metrovka za Olimpijo. Zdaj se sooča z Urošem Likarjem in zadeva Mustafa Nukić. Olimpija pa vodi od začetka 53. minute z 1-0. Prvi zadetek Mustafe Nukića v aktualnem prvenstvu, 26. sicer v karieri v tem tekmovanju. Dobra igra v obrambi Lasickasta, Ankra. Jukić in Krajnc bosta vstopila v igro pri gostih. Nukić strelja, Nukić, gol! Odprlo se je zdaj Mustafi Nukiću. Strel z razdalje v 59. minuti in Olimpija je podvojila prednost. Ja, Nukić se odpira, po drugi strani pa tisto, kar je očitno opazno, Olimpija je veliko bolj agresivna v teh srednjih conah in nekomplicirana, bolj direktna je in tudi veliko bolj navarna. Vidimo po odzeti žogi. Goričani bojo morali iti v rizik. Lasickast ima zdaj precej prostora, uteka Nukić, Nukić še enkrat in brani Likar. Ideje trenere Riere, ki so zaenkrat prinašajo kar ogromno uspeh. Zdaj pa Etienne Velikonja iz ozadja Krajnc, to bi lahko bilo nevarno. Krajnc strelja, odbija Vidovšek. Šir se je prebil mimo estrade, no zdaj priložnost Jukić. Jukić v sredino in zgrešuje Etienne Velikonja. Kakšna priložnost. Velikonja proti Andrejašiću in obramba Vidovška. Mr. Riera, congratulations, 5 win in a row, 5th game without conceding goal. This was another very good game from Olimpia, especially in second half. I did probably 70 minutes, 75 minutes well, and but I finished really unhappy. Probably the last 15 minutes, the last 12 minutes, the worst minutes that we did on the season, and we need to learn from this, because when we are winning, should be the best moments of the game. That when you are winning, you need to control this emotion, you need to control the game, and then it's the moment that the opponent is desperate. So it's the best moment to play the ball, the best moment. So and we stop playing. So we're gonna analyze. We're gonna talk with the boys. But if you are desperate when you are not scoring goals and when you are 0-0, you are behind on the score. But when you are winning,
need to play much better or to control better this emotion and this moment the last 10-12 minutes. This was quite interesting in the second half. After you were leading 2-0, we saw here at the end of the game quite a lot of loud words from you. No, I mean, I show my reaction because I can see that we have spaces to play and think on the opponent. The opponent, they want to be in our side, winning. So when you are winning, it's the best moment to just to rest, even to rest with the ball, because the best, I'm always saying to the players, when you are tired, you have to rest with the ball. This is the best, to rest with the ball, because when you are tired, you don't want to run behind the ball. So we need to manage this moment. Okay. It happened not only to us, it happened to all the teams in the world. Sometimes when you are winning 2-0, 3-0, you go down. We were talking before the game about the intensity, how important is the intensity. When you drop a little bit the intensity, it becomes totally different. So you are late to the ball, you are late to the pressure, you don't come to receive with the same intensity the ball. So yeah, we'll talk about this and trying to manage this as best as possible. But yeah, at the end, the most important, we won again. Confidence, we're at the top of the table. We have to keep going. We still didn't do anything, but we are on the good path. Thank you very much. Miran Srebrnič, četrti zaporedni poraz, prvi sploh v sezoni z 2 zadetkoma razlike. Prvi polčas ste delovali zelo kompaktno, zelo zbrano, fantje so puščali zelo malo prostora v obrambi, potem pa tale drugi polčas, ko se je situacija kar precej obrnila. Ja, obrnili se je s penalom. Mislim, da takrat Olimpija priložnosti ni imela. Je pa res, da so imeli posest, kar smo tudi vedeli. Malo smo bili danes slabi na žogi, ko smo imeli malo prepočasi, tudi dosti tehničnih napak. Oba gola sta bila tako, da je Roka, ne vem, drugi gol spet po napaki z naše posesti, v bistvu smo dobili gol prepoceni. Tako, no, tekma, nima fantom kaj očitati, ampak moramo biti v nekih detaljih boljši, predvsem, ko imamo mi žogo, da izberemo boljše rešitve, da smo bolj natančni. Zdaj, Olimpija, če gledamo skozi posest, to je bila boljša, ampak mislim, da je penal odločil tekmo. Ja, kar vsi nekako v strokovnem štabu ste se zdeli kar začudeni, ko so šli sodniki preverjati tale VAR, ko da vsega skupaj niti niste pričakovali. Ne vem, oddaleč se je zdela dokaj nenevarna situacija pod kontrolo, pač s temi rokami bo pač zmeri tako. Zadnjič je bilo za nas, pač ni se razveljavili, danes ja, tako da. Smo pa v zaključku v zadnjih 20-15 minutah videli spet zelo nevarno Gorico, manjkal pa je spet tisti zaključek, ki ste mi ga nekako že poudarjali pred tekmo, da utegne biti problematičen, da je bil problematičen v prejšnjih tednih. Ja, v bistvu prvi polčas smo imeli preko Vekića eno šanso, kakšen kontranapad bi mogli boljše speljati. V drugem, pred koncu tekme, mislim, da smo imeli Velikonja, Andrijašič pa še Kranjc pri enem sprejemu bi lahko zabili kaj, ne. Tako da bo treba dati kak gol, ne. Najlepša hvala. Mustafa Nukić, 5. tekma, 5. zmaga, popolni skupiček brez prejetega zadetka. Prvi polčas ni bilo zaključkov, manjkala je konkretnost, v drugem pa ravno obratno. Pa mi smo se zavedali, da po derbiju je to sigurno najtežja tekma, tako da vesel sem, da nismo gola dobili in da smo ostali mirni in da nismo izgubili potrpežljivost. Na koncu mislim, da smo čisto zasluženo zmagali, tako da gremo v naslednje tekme zelo pozitivne. Videli smo tisto dogajanje pred prvo 11 metrov, ko šali ste rekli, ne, nekaj sem jih zgrešil, pa ste se zdaj vrnili v tale ritem. Videlo se je, koliko vam je to pomenilo, koliko vam je konec koncev tudi odleglo vse skupaj. V bistvu bi se rad zahvalil publiki, ker v trenutku, ko sem prejel, ko sem vzel žogo, je res, sem dobil enormno podporo s tribun, tudi svoji igralci, moram reči, da so mi vsi rekli, da streljam, pa tudi če tretjič falim. Tako da vedel sem, da zgrešiti ne smem, tako da hvala Bogu sem zadev. In ravno to, kar ste rekli, je to odraz neke res nove Olimpije, neke sveže Olimpije, ta kemija, res že dolgo nismo videli kaj takega tu v Stožicah. Jaz sem zelo ponosen na to ekipo. Kot veste vsi, za nas to poletje je bilo zelo nemirno, tako da stopili smo skupaj in odkar sem jaz tukaj 1 leto v Olimpiji, jaz mislim, da boljše klape in boljše značilnice ni bilo, tako da vesel sem. Najlepša hvala in srečno. Jan Andrejašič, poraz v Stožicah, 4. zaporedni, prvi v sezoni sploh z 2 zadetkoma razlike. Prvi polčas ste nekako zdržali, potem pa tista 11-metrovka, ki je, vsaj tako se zdi, odločila srečanje. Ja, v tekmu mislim, da smo začeli kar dobro.
Tudi prvi polčas smo oddelali, nismo dovolili nekih priložnosti, da so se ustvarili. Žal pol v drugem polčasu se je zgodila ta 11-metrovka. Z malo sreče. Imeli smo tudi mi proti koncu 2 priložnosti, 3, bi lahko tudi izenačili ali pa obrnili, ampak žal je bilo premalo. Trener je pred tekmo poudarjal, da imate nekaj težav s to učinkovitostjo že proti Kopru, da bi lahko dosegli, lahko iztržili več. Tudi danes v zaključku smo dobili občutek, da ste kar lovili in lovili gol, pa ga ni bilo. Ja, nažalost je tako. Jaz upam, da se to čim prej obrnilo v našo prid. Stvarili smo se neke priložnosti, žal jih nismo izkoristili in odhajamo domov brez točk. Za konec, če to malce osebno, vrnili ste se v Stožice, ste čutili karkoli posebnega pred tekmo, kar nekaj prijetnih pozdravov z bivšimi soigralci? No ja, lepo je, ko se vrneš nazaj. Nič, prijetni občutki in to vse. Najlepša hvala. Hvala tebi.